नोमगी ओइबा अवेयरनेस प्रोग्राम अमंगसी कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट के मनुंग चन्ना लेबा संथल खोंग मपाल लेबा उमरवाली मस्जिद कंपाउंड द माइनॉरिटीज वेलफेयर स्कीम्स implemented by the government haiba thimda awareness program ama pangthokre Manipur State Minorities Commission na sponsor tawduna santhel khong mapal club na sin langduna pangthokiba thoram aduda hanigi wabagai AC gi MLA oiramba MD Fazur Rahim MPCC gi working president MD Anwar Hussain Manipur State Minorities Commission gi chairperson Said Abdul Samad Special Crime and Department cases Manipur gi SP MD Ajauddin na singbana president member oina saruyaki thoramga mari lenana MD Fazur Rahim na haikibada miyamna kana balawna ba honabada awaba kaya mayuk nari adubu minorities department ki official singdagi su kana balawna ba honasi khangdaba kaya su department ki miyoi singna khangnana ba awareness biba mathau tai haiba wafam phongdoki Parjamanda kanaba piba hariba minority department sinasina parjamanda tiga doba kanaba thanganga doba parjati nasi effect phapam sida effect ina thanganga doba nungai thanganga doba hariba scheme sinasi thangaga laiba jo minority ki laiba mayam sinase sumena nungai ai tiga doba dumba ekoi nga tani ngasi ki pisili program maramdi hariba department sinasina sukiba adi ngamdaba makoi na department sigi वही पुठांगा ऐसे लाइरिबा कोई माइनॉरिटी की मोबियत लाइरिबा वो कुछ लाइरिबा नयाम सिंह ने नपी कर बड़ी वही बा तो वो तो था फॉर्म सिंह सिदा कोई सो तन हाई तार चमन दबा उतना हाईबा स्कीम सिंह से कोई लाइरिबा कोई की साथी दसु हाईबा थबक तो बोले रबलीना हाईबा स्कीम सिंह से सही मांग न सो को थिम न सो हाईबा पाठक की नयाम सिंह से प्रजा सिंह ताना दिलगा करी की मखोइदगी मतेम लौबो यागदगे हायबसे मांगना खंगबमा हायबे लमदम सुदे लेरबनिना कोकलबनिना माकी सुथांगा माकी दगी ताना मिनरगा हंगिनरगा हायबे स्कीम सिंग सिगी